Biyag ti tao. Naimbag nga oras ka naragsak ngal daw tayo amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan ang drama, makablawa man pa ni Nicole Cabulos di Tamayan Toktarlak, Homer Alamo kani Flory Castañeda. Katitanding nga rudendenggan ti episode 321. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Maitabon ang tikabsat ko, Carlo. Nakakaasi dagiti anak na pinanawan na. Wan nga rod, Bina, bakit? Nakakaasi dagiti anak ng imbati na. Kasla mo dati na pagtang iti inada. Takas tao na yung panagsangit na. Uwan nga ron. Babasit na pailaan. May sakin duwala ang titawan dagito'y anak na. Hanggang natayan ti inada. Piman dapat. Sana bale, ta saan tamot idaabay-bayan. Data timang padakkel ka namang paadal ka nakwada yung tundumakil ka. Ibilang ta idan, kaspod no nga anak ta. Taawan ba't anak ta? Uwan na, Carlo. Dagiti anak tinataya na kabsat ko, ti bilang tanganak ta. Kat ipatagta ko ma, aginggat-ingga na ida. Dita ko maidabay-bayan lakay. Uwan, Vina, bakit? Igad ko tiyag trabaho para ka nagiti ampunin ta akakaanakam. Ay na, kapilitan adak kayo ti mangaywan kadagiti ubing. Takabsat ni Vina nga asawam day di inada. Da kayo tadaan karbengan amang taripato kadakwada. Wala na. Napatagan na iti ubing ka na kaming agasawa. Iso nga ibilang mi indakas pudno nga anak mi. Nakakaasimot dagiti ubing. Nasapaan na tayo ti inada. Takasano, nagsakit mo't ngamin. Wan nga rod. Di na nalasatan ti sakit na. Imo na anatay ti asawa na. Sa ita, si marunumot tayo. Nagitila unay ubing ti pakaasyak. Wen nga rod mala, dawatan tayo ti panarabay ti Diyos kadagiti na ulila nga ubing. Tabayabayan ti Diyos ida, bayat ti panagdakkel da. Rabiin, Carlo! Napaturog kong dagiti dua nga ubing. Ang itakala sumangpet. Nagapkapuam. Ibagam tiyag paiso. Impakadakmat kan ka itay agsapa amarabyanak nga agawin. Tamapanak iti balay ti kabsat ko. Tiyakpatsan! Ti kunangkit di at dababaim! Vina, di mo amo ti ibagbagam. Awan babaik. Itian niya aga po nga aramidag ti kasa. Apa nagsipat ka ngay? Aglablabas kan, Vina. Sana ka po tagul uli magkaklaan kat agruam kamot na namang kabkabil kanyak. Ket? Kumarit ka? Kabilanak? Sige! Kabilanak! Bakla! At anay ko! Naglayang pagarap! May turod na gaya makabilan! Amo ka! Naumaan na kun nga asawa! Miso kabilan na ko! Pinilit na kamang kabil ken ka, Vina. Kasta ti kayat mo? Ti makabil? Walang kayo ti bayan! Pumanaw akong ditay! Vina! Mabitlaang! Vina! Oh, napanan. Oh, nalawa anak ti asawak. Kurt, napanan na nga rudan. Tsaka mo na nang. Diyak makontak ti cellphone na. Ay na, una yan ay kas tayo latan. Kanayon ti panagapayo. Intun kwan mayat manen. Aglablabas mo't ngamin ti asawak no daduma. Pagatapan na kiti saan kumot nga aramid nanay. Pagsaritaan nyo iti nasaya at dayta Ingka ay aywan. Namaminsan. Kasla mauma ako na siyak akanayon ti mga ayo ken kuana nanang. Ura iso ti nagbasol, siyak na ti kanayon ngagpakumbaba. Kadamot ngamin kamalim, anak ko. Takinabil mo di asawam. Iso ti mo na. Ken kanayon nakastatyar aramiden na kanyak.
Itulok ko kadilatan akab kabilan nak. Sana mabalin nanang. Nalaing kakasarita ti asawam. Kanayon latan nakastoy ti mapaspasamak kadata. Maumuma akon. Aga pa ta, inton kwan, agkapyata. Inton kwan, aga pa tamanan. Ket, anya nga ron ti plano mita. Agsina talaingin. Anya, kasano nga ron dagiti ubing. No kaano nga addan dua nga ampunta, isumat ti panagsina ta. Ay kat sana problema day ta. Alaak ida. Engem no kayat mo, bumingay ka. Pagsagay saan ta ida. Sige, makamo ka. No sina ti kayat mo, sige. Pagustuhan ka. Ay, ayatin ka, Vina. No, kayatin na. Ipay ko amin nakasapulam. Agbiyag ka akas laray na iti sidong ko. No, maikarim lakit di. Maipatig mo ti ampun ko. Ada siguro namnamam kanya, Mang Daniel. Sana problema na ita. No, kasano ti panaypatig ko ken ka. Kastamat lang iti ampon wano anak mo. Nasayat nga rod no kasta. Tauray ampun ko lang ti anak ko. Patpat gagday jay. Ken awan sabsabali. Ta anak ket nga rod day di kapsat ko day jay. No, kayat mo siyak ti mang paadal ken kuana. Tapno mapanagnakam ti kinapunok ken ka. Sige. Aklunin ka nga rod din, Daniel. Oo, ang yaman ak, Vina. Pangasim, Daniela. Di mo ibagbaga iti anak ko ti maipapan iti kinatao na. Tatiam mo na, siyak ti pudpudno nga inana. Well, awan problema iti dayta. Papananta ka di, mama. Ako ha. Intagatangan man di kursunadak abag anak ko. Nakasilgayam ita. Barbaro man ang lugan mo. Ayan ti sigod na lugan mo, mama. Awanan, inlako kon. Diyak kayat day jayon, anak. Nagsingpad ni Papa Daniel kan ka, mama. Taamin akid dawam kan kwa na. Itad na. Ay, wana. Kas dyan iti kinapatag ko kan ni Daniel. Kan uray si Kalaya napatag kamit kan kwa na. Nga uray saan na ka, pudpud nung anak. Wen nga ron, nakasingsingpad kanyak, mama. Iso nga, agadal ka na imbag anak ko. Ta, adapay ni Daniel amang paadal kan ka. Di ka pa'y lamak ki boyfriend, Ala ni mama. Ubingak pa'y. Adayo pa mapasamak ti kasta. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Tani, adu itan dagiti nasapsapa ang makinobnobyo. Diyak kaya ta may tulad ka kadakwada. Rabiin, mama, nga magbilbilang ka pa'y laang iti kwarta. Nawen, tainak man ibang ko dagito'y inton bigat. Manayunan man ang tiurnong ko iti bangko, anak ko. Kat, nangalaan nyo dita nagadua kwartayo ngay, mama. Ay, inted ni papam Anyapay ko ma. Talaga nga adu ti kwartan ni papa, No agdawat kayo kan kuana, ikan na kayo adagos. Eh, syempre love na nga minday jay. Di nak mabalin na paayan. Agpabak ng ta, anak ko. Agurnong ta, tane, lumakayan ni papam. Sumagmamanulaan nga nito, ti panagbiag na dito'y lubong. Isa masapol nga agbalin tamot awais, anak ko. Daniel hani, kwarta man. Pangus-usaramay iti kwarta, hani. Awan ba't makikita kapag gastusan? Iduldulin ko. Agur-urno nga, tane. Laglagi pa. Saan ta nagkasar? Numun una ka amatay ngam siya. At least, nakasigurado ak. At daurnong ko. Alan ahani. Ala. Ikan ka man iti kwarta, Vina. Leia, at to'y tibalon mo ama panag-eskwela. Ha? Nagdakkel mo't daytan, mama? Alala, awata mo.
Enjoy mo't ati kaadat kwartata, anak ko. Gatangem amin akayat mo, iji pagadalan nyo. Kanum amin akayat mo akanan, wan. Ilibrem dagiti kaadalam no isaw. Oh, adto ti kwarta mampapan ag-eskwela kulin anak ko. Umdas ka din ta. Agyaman nak, Daddy. Sobra pa'y Agbalbalo nakmat iti pang lunch ko. Merienda klaang tikat gatanga kaya school. Di ka agbisbisin anak ko, wan? Oin, Daddy. Sige, mapanak nga rudan. Mapanak ko na di paggadalan, Daddy. Okay. Agan anad ka anak ko. God bless. Na paano nag-eskwela ni Colleen, anak ko? Una nang. Nasapa rin mo ritay. Kasla ka, nula ang idibasit. Ngam ita, balasitangan. Un nga rod. Nagpardas ti panagdakkel na. Kumusta nga tamot tanti kabsat na nga inala ni Vina? Yak narodam mo na nang. Awan kontak ko kadakwada. Ngam, aday di nakadamagak anak din na kano ni Vina itibak ng alakay. Anya? No kasta, awan nga rudan at tinamnamang agsinublyan kayo. Tanaki asawa mo't kaya man iti sa balay. Yak namnamanan ti panagsinubyan minanang. Adayon ang mapasamak ti kasta. Kahit naibagam ka din kan ni Colleen ti puno a kinatao na. Basta tinaybagakin ko na. Nagsina kami iti inana. Naitalain. Diyak imbagbaga ti may papaniti kinatao na. Adda amak ko amang ipudno iti amin ken ko na. Amang ano panawan nak. Saan mo't siguro, taawan mo't sa bali a papanan na. Tanatay mo't tandang itipod no adatakkel na. Basta adda amak ko na nang. Napatag ngaminan kanyak ti anak ko. Isulangan tinang ibukbukak iti atensyon ko. Wan, amok day ta. Tanakitak no kasano ti panangipatag mo kan kwa na. Ket, maragsakan tadimak ka na singpet ampun mo. Wan nga rod na nang. Sapay ko tagtultuloy ti kasta nga ugali na. Agyaman nak. Simangput kayong mutlaang ng Daddy. Narabyan kayo man na simangput. Wen, tanag-overtime akanak ko. Ay, supay ngamin ti kita kiti panag-overtime ko. Naggagat ka unay, Daddy. Mas asyanak kan. Ngamin, kanayon ka mabambanog. Nairuama ko na anak ko. Masapol ngamin na makaurnong tay ti pagadal mo iti kolehyo. Naggagit ka talaga, kung nagsingput ka, Daddy. Tilatan masakbayak ti pampanunutom. Wen ta anak ka nga rod. Rumbeng laama ipaayan kay tinapinta sa masakbayan. Iso nga aramidot ti amin na kabaalak. Tapno mapagadal ka anaymbag, anak. Leia! Leia! Leia, anak ko! Leia! Leia, anak ko! Ni mama, Leia, umay ka man! apay nga ta. Leia! Mapanak iti silendakan ni papa. Nga't mapaspasamak ka ni papa, mama. Tulungan nak tabagkatan ta ni Papa. Di tari tayo sa hospital. Nagatatakin ni Papa manag ko. Sige, mama. Pag tinulungan tayo na pagkatan ni papa. Daniel! Abaya pinanawan na kami maten. Kasano kang paitan? Natayin ni papa, mama. Wen garudan ako. Awanan timang tulong ka na ta. Kasano ta paitan, anak ko? Leia, rumwarak. Ha? Papanan niyo, mama. Kay tabtabon laang ni papa ngamrumwar kayo. Adadaan malidayanak. No agtalin na udaklaang dito'y balay. Iso rumwarak. Inak agpalpaliwa. Ha? Mabiit kayo laang nga rod, agawid kayo adagos. Wen, agteksakto. Diya ka mo no, anya nga oras ti sangpit ko. Sige, sige.
Mapanakon, anak ko. Sige, kakadwa. Agsala tayo kitdi. Pangyaw-awan iti problema ti kastoy. Nuawanan tinuman tayo. Gurdur kayo manan. Tatsak ti makamu. Ag-enjoy tayo, kakadwa. Pangyaw-awanan iti problema. Tangay na tayo ni Papa agsublitan ijay lugar da lolom, anak ko. Ha? Kat kasanon nga iti balay ni Papa? Awan karbangan ta dito eh. Agnaeden dagiti anak na iti imuna nga asawa na dito eh. Iso pumanawtan. Anya? Malalala. Tulungan nak nga agimpake. Jak kayat amasangputan data dagiti anak ni Daniel dito eh. Iso amasapol ang makapanawtan na dagos dito eh. Nay, narabyan ka maray na si Mang Pina. Awan tatang. Nag-overtime kami. Pina, nakaw. Ijam ko man ti panagsugsugal mau. May bawas ti kwartam dita. Imaduntupay tatang. Agsuswerte ak iti sugal tatang. Iso abaybay ang taklaang. Dahito yun ti pagsapulak. Ay, sana nasaya at ti kasta. Ay apo tatang, kakaiso na nga agsuswerte ak. Sayang ti gundaway. Kanayon ka na marabyan nga agaway. Saan ka pa yan nga agawawin mo na luma? Sana bali Taadumot ak kwarta ti isang sangpet ko, tatang. Masapol nga agpaduak iti kwarta. Tane, awanan day di Daniel amang mangted iti kwarta kanya. Ano, ti sabali awagas, tapno kumita ka iti kwarta. Sana kasta. Apo, makarengreng kayo. Inak man lang maturugan. Aywan, ni Leia, nakaturog ka din, tatang? Saan pa ay asimbang pa? Anya? Ni, rabiin, awan pa'y lang. Pati ni Leia, maliwliwaya mo. Yak amaw no, sa dinaw ti papapanan na. Bayan yun, takasaritak to inton sumangpet. Kanayon ka kano amarabyan nga agaw-awid, Leia. Apay, papapanam. Katuray mat da kayo. Kanayon kayo amarabyan, Mama. Di kay pa agaw-awi din na daduma. Nita, Anay ko. di naksungbasumbatan iti kasta, Nagawan kat a respetom kanya akon nga inam? Apay, ano pagkarkarit mo? Itatadakkel kan, tumangsit kan? Ha, di nakpadpadasan, Leia, ha? Sa bali ak no siyak ti mapapungtot mo! Mama, ag-transfer ak iti pagadalan. Diyak kayatan iti sigod na pagadalan mi. Adda kalaban ko ijay. Ket, sa dino nga rod ti kayat mo pag-eskwelaan. Kumpormen basta saanan nga iti sigod. Tamangan no makalaw anak pa ijay. Sige nga rod, basta tarimaanem ati ag-eskwela. Tapno sana masayang ti gastos. Nawatam? Uwan, Mama. Ay, kwartayo man nga ron, tay nakgumatang iti sapatos ko. Adamot tay kagat-gatang mo o sapatos. Nauma akong day, Mama. Diyak kayatan. Kan, adda kayat ko agatangan abag. Leia, gastadora ka launa yan. Saan ko apidpidutan ti kwarta, laglagi pumday ta. Saan na bale? Takanayon kayong mata mga bakit isugan. Nalakala mabawi yu dayta, Mama. Papanam, kulay na pok. Awan sa mo ti skwelam ita. Awan lola, ngam inak makitangdan nga aglaba di ta kaaruba. Nakadalusak mo ten dito'y balay. Awan aramid kon lola, iso nga inak makitangdan, ta isupay apang allowance ko ijay school. Ay na, nagnakam ka talaga nga ubeng. Masyanak ngamin ka ni daddy, lola. Kanayon ti pa nag-overtime na iti trabaho na. Madanagan nakpaikit din.
Amangan no agsakit, Lola. Isuasaya atam ti agadalwan. Wen, Lola. Adara pa ap ko. Kit kayat ko atunuyan dayta. Para kada kayo kan ni Daddy. Daddy, amuyo, insurunak ni Madam Feli anak kilabaak nga agaramid iti palaman. Kastaya. O di nasaya at anak ko. Nagaramid kan iti palaman tayo. Wen, Daddy, kan padasik mo ti agaramid iti ilakok iti school. Anya? Ay nasaanan. Ang mga numaliwayam ti panagadal mo, anak ko. Saan, Daddy? Basta, padasik to. Dagijay dagiti padak nga estudyante. Asit kak ida. Tapara manakman dito'y lako kapalaman. Excuse me. Ada lako kapalaman. Kun ada free taste na. Oh, ramanan nyo. Kat no magustuhan nyo, mabalin nyo ti gumatang. Nalakalaang ti pangilakok. Oh, ramanan yun. Ni, nagkapon day ta palaman? Homemade day to'y. Siyak tinagaramid. Sigurado nga taan nadalus day ta? When mangala kayon. Nalakalaang ti pangilakok. Gumatang kan. Ay saan? Taado ti palaman mi ije balay. Agduduma pa'y Imported pa'y amin dagichay. Ha? Ala, ingkalakwan dagiti daduma nga estudyante. Adaywan nak dito yan. Sige. Nagsuplada mo tinday diyang estudyante. Bak nang siguro day jay. Madlaw nga min iti panagkaw-kawes. Kan panagbadbado na. Inak pa'y lakwan dagiti daduma. Manipod ita, labaamon dagiti kawes mo, Leia. Tani, awanan tay laundry dita ka Aruba. Nagsiradan. Anya? Diyak mo taglaba, mama. Sursuro ma, nangro na ne, mangrugin, ti pan nakaabak ko. Agmalmalasak mo ten. May ibusan ti urnong ka. Ha? Apay ngay? Di yu itulog ka, mama. Sana bale, ta pag negosyok tinabatbati a kwarta. Tapno adalat ta paging kaman ta. Ay, Mais! Mais yun dita! Napudot pa ya mais! ha? Ne. Daglakla ko iti mais. Ayaba man ta gumatang ta. Ay, aguray kayo. Mabigbig ko day taglakla ko, mama. Di aglakla ko mutla iti palaman iti pagkadalan mi. Anya? Ani kat... Ay, nagagat nga rod ano kasta? No siya? Diyak lamay ito rin taglako-lako. Never! Alagagayam padaanan iti sumaron nga upload ti pagibusan uno part 2 dahito pakasaritaan. Dito yung drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati kayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.